indiza ayimelani. Noma ungamemeta noma ungakhala mase kushaya isikhathi sayo angeke ize ikumele. Kepha maye muhle Jesu, lo ngabhadalisana nekubhadalisana uyamelana. Livi lenkosi encwadini yaPetro lithi, lokuthi kube ngathi akabuyi akusiko ukuthi ulibele, kepha ngolokuthi ufuna bonke abantu baphenduke. Kusho ukuthi kunemuntu lasolo amele Jesu, kumbe ngawubuyile eminyakeni lophelile, kepha wabona lo muntu angaphenduki, wathi angipostpone, angibuye eminyakeni lolandzelako. Umnyaka sewusukile uhambile, Jesu solo uthi cha, angalibali kuthi kumele ngibuye emhlabeni, kepha kunemuntu munye lengisolo ngimlinzele kuthi aphenduke, ngoba akafuni namunye abhubhe. Bekungaba kuhle ukuthi sonke sibe ngilaba phendukile, ngoba kubuya kwenkosi kusekuthenini asiphenduke. Nasi ngikwasela usuku sakavuka udle, ngikuhlephelela encwadini yaLuka sahluko 13. Lamuhla sitawufunza kusuka kuvesi 10 siye kuvesi 11. Ngalelinye lisabatha Jesu abefundzisa esinagogeni. Khona lapho bekunemfati labanemoya lomubi lowase umgulise iminyaka 18 years. Bewumendeni lo moya, bese umente wagobana, abesagobede, angasakwati nekuhamba eme aconze athi thwi. Lapha kusesinagogeni. Lapha uma ngingabekisa nje ngithi kusesonveni, noma leti nombolo takhona kumbe bethi ngasitho letinengi kangako, kepha la kusenkonzweni. Jesu uyafundzisa. Naku lengicela sikunake ke, kuthi kulo verse 12 Jesu wathi nakambona. Jesu uyabonana Nkosi yami. La mhlabeni singaba nge-8 billion noma ngetulu, Jesu uyakhona kukubona uwedvana. Jesu akakubuki, akathi makabuka abuke i-crowd, makabuka ubuka umuntu ngamunye kule crowd. Jesu wati simo sethu kude lo wamtshela ukuthi Jesu uyambona nangiya umfati nangiya akaphili kahle, kepha Jesu umelusi lomuhle, uyakhona kubona imvu yakhe ukuthi man, lesimo sakho asisho ukuthi uphilile, asisho ukuthi ukahle. Wendani Jesu ngesikhathi ambona, labanye bese bametayele, labanye bese bambita kumbe nangako lokugula kwakhe. Iminyaka bese imningi kakhulu, naye abesakwetayele lokugula kwakhe, bese acabanga, bese analokugula lekuthiwa sengihamba nako, sengiphila nako, bese kafundzile kuphila ngekugobana. Ngenxa yalesimo kunetindzawo bengasakhoni kuya kuto, kunemaphatha abengasamenywa kuwo, kunetitolo abengasangeni kuto, kunekudla kumbe labengasakhoni kukutfola ngenxa yesimo sakhe sekugobana. Kepha lengikutsandzako, lengicela kugcina ngako ukuthi Jesu akachubekanga nesifundvo noma sifundziso, wabese uyema esifundweni unaka lo mfati. Ngithini ngalamavi? Ngithi kwekucala Jesu uyabonana. Kwesibili lokukhulu engifuna ukunake ukuthi wena umcoka kwedlula sifundziso, wena umcoka kwedlula sifundvo. Jesu ude inkinga ukuthi angemisa sifundvo anake wena. Ungacabangi kuthi kuya kwakho enkonzweni, kuthandaza kwakho ngikona kumcoka kuye. Cha, wena umcoka kakhulu kuwe, ngangekuthi Jesu angayekela lokunye lakwendako kunaka wena.
Amen.